Carbing long Thomas Council Sericulture asaikam pen kachipatir kipipon along Central Silk Board Bangalore tumpen chirapsi Ni Phli apharman aphan inki ke pangreng inki an ke elapen hon ke jenga seke mate silk development training program ami resom bhawan along pemanpon Lason si Carbing long diporong supi Department of Sericulture sahem resom bhawan along chitia chikloni phai hini pen phoan Ni Phli apharman aphan silk samagra to scheme pen Carbing long Thomas Council Department of Sericulture pen Central Silk Board Bangalore Chilang pet pen resource person Bardar Daimari Assistant Manager Bithipang CMG Monjer Tok BPSD Tarabasa Circle Gobind Chandra Kalita Superintendent of Sericulture Hamren Anju Sorongphong EOSS Dipu Hunmili Ingleng PSD Dengaon Circle pen Rojuni Ingleng PSD Silonijan Gaon atumpen Bang Pikebra Photompan Inki ke pangreng Inkia an ke Inki ke pangreng ahem lapen hon ki jinga seke mate training padoponlo Mielong kachirong PPEM in charge Sericulture Carbing long Thomas Council Longki Timong ED Sericulture Mohan Barman OSD Rosimiteron P Chairperson Sericulture Development Board apen Jagat Rabha Superintendent of Sericulture Dipuan Parta Pinangan Officer Satum Chitong Tunsi Kechengsi Arni Silk Samagra 2 aseke mate training mission pen pachun ponlo Ini labang so training ngalong nito ma bang plikebra markep di 48 numbers of training sa depan tum labang ke training di pon mamo labang so training ngalong lake nito alang nito par koson si inkena ro haki injima ya lapen kupipian kian si ke ponang jima lapen la haya thanki anki ana ro ma clean koson si smart ponang jima la haya putang nito hasike pon mamo lapen aku lapen data kalang ko alang tung kuson sa ko phone hada ke jinang jima lahai utak pin lapang ke pon bom plase tan ni phieng bom pen tuma alang tuma son son utak tung lapang ke training pon bom lapang ke si dak tum thepon long athai tum inkian mate inki ke pareng itu me pini pen itu me ke laga ha tum bisar besar ni tum pareng pon bom lo te mo sam me tum ke thailong konalo mane ali ke thailong ma tum kompil la ke tum ke chidi kenang soje la ke tum man systematic ke claim ta joni lo lapang ke jong si inki chupang raing pong de tum commercial atau tum tum claim nunji pong de bang ke ching si tum la bang ke anki ana rong tum chuinang la jong si hem chukim sta me ke ching si tum foundation tum bang la bang tang kring nangji ason thak thak si tum tame inki inki jong si chupang raing la so asai tum claim ji pong de tum ke ching si bang ke anki na rong bang effect nang asila so am apu thak si tum la bang ke dak la beneficiaries mon la bang ke han pon lo je koson si inki ana rong kinang jima ban kupipian kian arong ke pen situ mana ali jepang thai pon jima lahai thak tum labang ke pini pen lon ni phieng bong tum alam tum han ke lahai apu thak tum labang ke training pon mo labang Dipu pen Govind Tiso Carbing long life